Uburundi bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Mu ijambo risoza umwaka wa 2023, Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye amarenga ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara. Nyuma y'iryo jambo rye kuwa 11 Mutarama 2024, Guverinoma y'u Burundi guhera saa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane yafunze imipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda. Ni umwanzuro wafashwe na Guverinoma y'u Burundi, icyakora nta tangazo ryashyizwe hanze rivuga impamvu y'iryo fungwa. Abanyarwanda batandukanye bagerageje kujya mu Burundi nk'ibisanzwe, gusa ntabwo babashije kujyayo, by'umwihariko ku mupaka wa Ruhwa uhuza umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi n'uruhande rw'u Burundi wafunzwe saa 7:15. Abanyarwanda bagerageje kujya mu Burundi ntabwo bemerewe kujyayo. Muri ayo masaha kandi hari abanyarwanda 35 bajyanywe ku mupaka bahabwa uruhande rw'u Rwanda, bivugwa ko bafatiwe hakurya y'umupaka. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko abanyarwanda basanzwe bakorera imirimo mu Burundi uko bazagaruka mu Rwanda mu gihe imipaka ifunze. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati ya 2015 na 2021. Mu Kwakira 2022 ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano. Kuwa 23 Kwakira 2022 u Burundi bwafunguye imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Icyo gihe leta y'u Burundi yatangaje ko yafunguye imipaka yose yihuza n'ibindi bihugu birimo n'igihugu cy'u Rwanda yari imaze igihe ifunze nyuma y'agatotsi kaje hagati y'umubano w'ibihugu byombi. Ubutumwa bwanyuje kuri konti ya Twitter ya Minisiteri ishinzwe umutekano n'iterambere mu Burundi bavugaga ko imipaka yose ifunguye. Icyo gihe imipaka ifungurwa byari byaratangiye mu mwaka wa 2015 ubwo ibihugu byombi byatangiraga kurebana y'ingwe. Uburundi bwashinjaga u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi. U Rwanda rukabihakana, ariko rugashinja u Burundi gufasha abashaka kuruhungabanyiriza umutekano barimo imitwe yitwaje intwaro. Ibintu byatangiye kujya mu buryo nyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye agiriye ku butegetsi ni mu mwaka wa 2020 hagatangira ibiganiro bigamije gusubukura umubano. Ifungwa ry'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ryahagaritse ubuhahirane hagati y'abaturage b'impande zombi, bishyira mu gihombo benshi mu bacuruzi bakorera ibikorwa byabo mu bihugu byombi. Mu mwaka wa 2014 mbere y'uko ibihugu byombi bitangira kurebana y'ingwe, ubucuruzi bwabyo bwabarirwaga muri miliyoni 20 z'amadolari ku mwaka. Nyamara mu gihembwe cya gatatu cya 2021 imibare yagaragazaga ko ubwo bucuruzi bugeze kuri miliyoni 0.01 z'amadolari, bigaragaza uko ubuhahirane bwakomwe mu nkokora cyane. Muri 2020 ubwo icyorezo cya Covid cyakazaga umurego, u Rwanda rwahise ruhagarika urujya n'uruza hagati y'impande zombi. Kuwa 2022 leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gukomorera urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka yarwo yo ku butaka, ariko Burundi ntabwo bwahise bufungura uruhande rwabwo. Ariko kwa 23 Kwakira 2022 nabo bahise bafungura imipaka. Kuva mu Kwakira 2022 kugeza kwa 11 Mutarama 2024 u Rwanda n'u Burundi hari ubuhahirane. Kugeza ubu u Burundi bwafungaga imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda.